Gubwe neza wari uzi kuri iki biganiro n'amakuru ugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu nyuma y'uko tubwiye ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bafashwe na M23 ndetse bakaba bareretswe itangazamakuru ndetse kuri ubu tukaba tukubwira ko amakuru atugeraho akomeje kuvuga ko rwose igihugu cy'u Burundi cyaba cyohereje abandi basirikare bagera kuri 600 kujya kurwanya umutwe wa M23. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko rero biri kuvuga ko indi batayo y'abarundi yerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru kujya guhangana n'umutwe wa M23 kandi abangaba babwirwa ko ngo bagiye guhangana n'abanyarwanda. Amakuru rero akomeje kuvugwa ajyanye n'urugamba rukomeje gufata indi ntera hagati y'igisirikare cya Congo FARDC n'abambari bayo cyangwa se n'abagifasha kurwanya M23 ndetse n'umutwe wa M23. Aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 600 bajyanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhashya abarwanyi ba M23 ndetse no guhangana no gutsinda uyu mutwe wa M23. Ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru MCN nacyo gikesha umwe mu basirikare b'u Burundi uri ku rugamba cyangwa se uri ku murongo w'urugamba, aho ngaba basirikare bamaze koherezwa muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gukorera mu ngata bagenzi babo bakomeje n'ubundi kuzegezwa na M23. Byose rero nibyo tujya kuba tukugezaho, rero subscribe wayikora ugakora share, ikindi ugatera comment nyine ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Kuri ubu twakubwira ko nyuma y'uko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe ku rugamba ndetse M23 ikabereka itangazamakuru mu rwego rwo kugira ngo igaragaze ko kuri kwa nyako, kuri ubu twakubwira ko nyuma y'uko abo basirikare berekanwa biri kuvuga ko haba hari abasirikare indi batayo yerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'u Burundi bagera kuri batayo, bakaba rero bagiye kurwanya umutwe wa M23 dore ko nkuko nabikubwiye babwirwa ko bagiye guhangana n'abanyarwanda. Kuri ubu rero FARDC n'abambari bayo ndetse n'umutwe wa M23 hari amakuru akomeje kuvuga ko cyangwa se amakuru akomeje kuvuga ajyanye n'urugamba rukomeje gufata indi ntera hagati ya FARDC no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bacyo ndetse n'umutwe wa M23. Aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 600 bajyanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhangana no guhashya umutwe wa M23. Ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru MCN nacyo gikesha umwe mu basirikare b'abarundi uri ku murongo w'urugamba, aho ngaba basirikare bamaze koherezwa muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gukorera mu ngata bagenzi babo bakomeje n'ubundi kuzegezwa cyangwa se gutsindwa na M23. Ni abasirikare bayobowe n'uwitwa Colonel Aaron wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko ari indwanyi kandi akarishye ku rugamba. Ni mu gihe abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gushirira n'ubundi ku icumu ku buryo abarenga 800 ngo baba bamaze kwasiga ubuzima nk'uko tubikesha bwiza.com. Iyo batayo rero n'ubundi yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo isanze izindi batayo 8 zari zisanzwe. Uretse abapfuye hari rero abafashwe mpiri, abandi bagera kuri 150 baburirwa irengero ubwo habaga gukozanyaho ku rugamba rwo mu kibaya cya Kibumba ni muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu rero twakubwira ko imirwano imaze igihe ikomeje ndetse aho kuri iki cyumweru mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere urugamba rukomeje gukora cyane cyane mu bice bya Minova Sake n'ahandi. Nk'uko rero iyi nkuru bivuga kuri ubu M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova ari byo Kitova na Jangwa ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe n'ubundi imihanda igana mu mujyi wa Goma yamaze gufungwa n'umutwe wa M23. Urugamba rusa n'urusatira na Kivu y'Amajyepfo. Inkuru tubazaniye ni inkuru ivuga ko M23 tayari nanone kandi yafasha abasirikare b'u Burundi ndetse ikaba yaberekanye. M23 rero yerekanye abandi basirikare b'u Burundi yafashe, basaba leta yabo kumvikana nayo kugira ngo ibarekure. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu weretse itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ivuga ko nubwo izi ko bitemewe yabikoze mu rwego rwo gutabara ubuzima bwabo. Usibye abo bafashwe kandi twakwibutsa ko ku itariki 13 Ugushyingo 2023 no kuvuga umwaka ushize, M23 nabwo yerekanye itsinda ry'abasirikare yari iherutse gufatira ku rugamba cyangwa se ndetse gufatira mu mirwano
yawusakiranyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyabereye Kavumu kiyoborwa n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'uyu mutwe, uyu ni Majoro Wiringoma, ndetse abasirikare b'uyu mutwe werekanye nabo wafatiye mu mirwano yawusakiranyije na FARDC, by'umwihariko muri za teritwari za Nyiragongo ndetse na Masisi. Usibye ibyo kuba n'ubundi M23 iri gufatira abasirikare benshi b'u Burundi ku rugamba, biranavugwa ko harimo n'abatakariza ubuzima benshi ku rugamba, no kuvuga abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari kuhasiga ubuzima. N'abasirikare rero boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye gufatikanya n'igisirikare cy'iki gihugu mu kurwanya no kurandura umutwe wa M23, ariko bigaragara ko M23 iri kugenda n'ubundi ifata abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi. Gusa nanone mu kiganiro n'itangazamakuru, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yagize mu kwezi kwa 12 umwaka 2023 twasoje, yavuze ko abasirikare bagiye berekanwa na M23 bavuga ko ari abo Burundi bafatiwe ku rugamba, atari abo Burundi ngo ahubwo ngo ari abaredi tabara. Ngo bikavugwa ko rero ngo umutwe wa Redi Tabara ari wo wagiye gufasha igisirikare cya M23, bakaba barafashe bamwe muri bo rero bakaberekana. Byose rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, kugira ngo utari wakora subscribe ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Reka tukubwire ko rero M23 yerekanye abandi basirikare b'u Burundi yafashe, basaba leta yabo kumvikana nayo kubarekura, ndetse umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu weretse itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ivuga ko nubwo izi ko bitemewe yabikoze mu rwego rwo gutabara ubuzima bwabo. Aba barimo rero Adjudant Chef Ndiku Masabo uvuka Mwaro wo muri brigade ya 410 muri division ya 4, akaba ari umugabo wubatse n'abana 3. Undi M23 rero yerekanye ni uwitwa Adjudant Chef Nkurunziza winjiriye mu gisirikare i Bururi mu 1996, ubu wakoraga muri Etat Major ya division ya mbere iyoborwa na General de Brigade Nyamugaruka. Harimo kandi Corporal Chief Nshimirimana Charles winjiriye mu gisirikare i Bururi muri 2001, akaba yayoborwaga na Lieutenant Colonel Niyonkindi Joel muri Brigade 120, akaba afite umugore n'abana 5. Hari na Premier Class Ndiko Kubwayo Japhet wo muri batayo ya 111 Brigade 110, akaba yaratorejwe imutukura ndetse afite umugore. Abandi ni Premier Class Ndikumana Merance wo muri division ya 410, Premier Class Nzisabira Ferdinand wo muri Mwaro. Akazi kandi Adjudant Chief Nkurunziza yasobanuye uko bakusanyijwe bavanywe aho bakoreraga bakora indi batayo, bahabwa imyenda y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ibikoresho byabo, burira indege berekeza i Goma. Ati twahise tukurira amakamyo ya gisirikare atujyana hitwa Mushaki, hanyuma duhita tujya ku mapozisiyo kudusozi dutandukanye kugira ngo turwane n'abanyarwanda. Uyu rero n'ubundi yabajijwe uko banganaga nyuma yo guhurizwa hamwe n'abandi n'uwari uyoboye cyase n'uwari ubayoboye. Yagize ati twahuye n'abandi bakuwe mu makamba atandukanye, duhurira hitwa ku mudugudu hanyuma dukora batayo ya 8, twari umubare hagati ya 600 na 700, ikaba yari iyobowe na Lieutenant Colonel Singira nkabo. Aba rero n'ubundi babajijwe ku cyo bavuga ku byatangajwe na Perezida Ndayishimiye, avuga ko nta mbohe z'intambara z'abasirikare b'Abarundi bafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati twebwe icyo dusaba nuko imiryango yacu na societe civile mu Burundi n'umuryango mpuzamahanga badufasha bakadusabira leta y'u Burundi kumvikana na M23 isanzwe idufite kugeza ubu, kugira ngo badusabire baturekure dusubire mu Burundi. Yakomeje asaba M23 kudaha agaciro ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye ko nta ngabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba na M23, atahubwo tukayisaba ko igihe leta y'u Burundi yasaba M23 kuturekura kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yabyoroshya ikaturekura, kuko tuzi ko isanzwe yubahiriza uburenganzira bwa muntu, dufatiye ku kuba kuva
twafatwa kugeza uyu munsi tubona ko nta kibazo gikomeye twagize, hanyuma tukajya guhumuriza imiryango yacu itazi ko turiho. Umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko biteguye kuvugana na guverinoma y'u Burundi aba basirikare bakarekurwa, bitaba ibyo ikazabashyikiriza imiryango mpuzamahanga. Twakwibutsa ko umutwe wa M23 n'ubundi kwihari kuwa mbere tariki ya 13 Ugushyingo 2023 nabwo uyu mutwe werekanye itsinda ry'abasirikare uheruka gufatira ku mirwano yawusakiranyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyabereye Kavumu kiyoborwa n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'uyu mutwe Major Wiringoma, ndetse abasirikare uyu mutwe werekanye nabo wafatiye mu mirwano yawusakiranyije na FARDC, by'umwihariko muri teritwari za Nyiragongo na Masisi. Barimo batatu bo mu gisirikare cy'u Burundi, babiri b'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abarwanyi babiri ba Wazalendo ndetse na babiri b'umutwe wa FDLR. Major Wiringoma rero yavuze ko batakabaye berekana ziriya mfungwa z'intambara mu busanzwe zikwiye kurindwa n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, gusa akavuga ko bahisemo kubikora mu rwego rwo kwereka isi yose ukuri kw'ibiri kubera muri Kongo ndetse n'ikibazo nyacyo gihari. Mu basirikare b'u Burundi rero berekanwe harimo uwitwa Nzisabira Ferdinand ufite ipeti rya soldat de première classe na numero matricule 32,200. Uyu musirikare avuga ko abarizwa muri unité ya 221 kompanyi ya mbere, akaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2018. Nzisabira avuga ko igisirikare yacinjiyemo mu ntara ya Mwaro. Undi werekanwe rero icyo gihe ni umusaza w'imyaka 53 y'amavuko witwa Corporal Chief Niyongabo Thierry ufite nimero matricule 26,202. Uyu musaza wavukiye mu ntara ya Muramvya wavuga ko abarizwa muri unité ya 222 kompanyi ya mbere, akaba yarinjiye igisirikare cy'u Burundi mu 1999 mu ntara ya Bururi. Umusirikare wa gatatu w'u Burundi werekanwe ni première classe Melance Ndikumana ufite makire 83,678, akaba abarizwaga muri unité ya 412. Ndikumana rero w'imyaka 30 yinjiriye igisirikare muri 2018 akinjira mu ntara ya Makamba, gusa akaba avuka i Mwaro. We rero na bagenzi be uko bari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC, bamwe muri abo basirikare bavuga ko iyi myambaro bayiherewe Bujumbura mbere yo kurira indege yabavanye cyangwa se yabahavanye bo n'abandi babarirwa muri 50 bajyana i Goma. Nzisabira yavuze ko we na bagenzi be bavuye i Burundi nta mbunda bafite, ko ahubwo bazihawe bageze i Goma. Uyu musirikare rero avuga ko nyuma yo guhabwa imbunda za FARDC cyangwa se z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we na bagenzi be bahawe misiyo yo kujya n'ubundi Kirorirwe ni muri Masisi kurwanya ngo abanyarwanda. Corporal Chief Niyongabo rero wavuga ko yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanyuze Bukavu n'imodoka, ari naho yambikiwe impuzankano cya basi imyambaro ya gisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imbunda. Uyu rero na bagenzi be aba basirikare rero bahuriza ku kuba uduce boherejwemo kujya kurwanya abanyarwanda basanze dutuwe n'abanyekongo. Première classe Ndikumana yavuze ko binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bayobowe na Major Gashirahamwe Ernest uheruka kugwa mu mirwano ya FARDC na M23. We na bagenzi rero basaba imiryango yabo na société civile gusaba leta y'u Burundi kuvugana na M23 kugira ngo ibarekure basubire mu gihugu cyabo. Uyu mutwe rero n'ubundi werekanye aba basirikare mu gihe igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe gihakana ko cyaba gifashe FARDC mu ntambara gihanganyemo nawo. Gusa twakubwira ko perezida w'u Burundi we yaje kubyemera, ndetse hari na raporo y'umuryango mpuzamahanga y'impuguke za Loni yagaragaje ko rwose hari abasirikare b'u Burundi bari gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero y'igisirikare cy'u Burundi cyohereje muri Kongo battalion 3 z'abasirikare.